Endua na yarda e arongo lebu sa reviti ni oti na ikarua ni walu lebu ke ina be tambe ambaki mai kimuri kasi rongo tunga ni kua na kena italanoa na dhaurawo ni watu tu e na tikino na waka mai nandi o talayasi lamba lamba. Ambale mate mai Oman mai arapea e na buku ni tungalala ke ina be saututaki e bura. E asudu o talayasi lamba lamba e nei ka tini katolu ni Tiulai, tini ka dio o wasanga wulu katolu mai watu tu e na tikina o na waka. E ratou lewe dio a tau doko waka veta dini. E ratou lewe tolu na ngone lewa, e ratou lewe ono na daurabo. E ulu matua o lamba lamba. Ka susu weirau na tukana wata ke nambuna ka wola italenga ki watu tu ndinanga na turanga tamana e dabutu mai na koro momi e nanronga. E ratou lewe ni abu satonga na abu satonga watanga ke ira e ratikongori e na wamange mai nanronga e na tikina makao na waka. E asusu bolinga mai watu tu teka bubuli en kornibuli ni tikina se toka ngakina nangaunango na Nawaka District School kala ki bagabara na nona buli tordake en Sri Vivekananda High School na nangaunaya sa Sri Vivekananda College ni kuwa ka kune na nona ndawosata ni se daurabo leisar na sala ki buli tordake min dau taumbale mai watu tu ta koso kin ratambu ka taumbale saraya ni meado kina koroni buli e buli tiko kina. Endau muri ana sala ta kosongo enda be mataka. E muri baka kin ratambu kalisu tale mai ena kabi taumbale ani e taumbale mai. Sanandre Rebecca veira na nondangone enda indai merarawata o ya. Ia de dua tani bekanga na ngauna e randonumak se kau akina na nonra sasanga ke na nonra ingu meralako kibuli na ngone. Ia na susu na ngauna ndre ke na sasanga kau wakawea endau tini wakabinaka. Irasenga ni susu na lubenda en bosota kara boga mene en bunga na ngauna en dawi alikina na veikaeso en da namaka menda kune veira ni rasa tulubakin me kotokina na mosi me boga buli dikenda kina en bosota en tini kadio wana sanga bulu kandua e ambaula ki taroso tia talenga me duru ki na matai walu ni bolatangane talaya si lamba au na numa binakatiko na tikini singao yake na ambaki wona isebu ni ngauna me reado maikina na taroso tia na mbaleta na matai walu ki bolatangane o ya usakala si ono tiko na ngauna ya mai ratu kandabulebu Rato amba uduru talenga ena mbaki watoya elewe vida na ngone maindelay na kai elewe tolu na head boy uranga nilau chochilesi mosese bakatale nangane taufa bakatale mayabu maimbatiki watake Robert King endua na nondabasu maimba endua tale Samuel Anangelebuki yang bimbiu talenga may ratukan dabulebu na may tarosoti na daurabo ni narikoso na tikina ono may kandabu. Ya manisangan ni rawa ni buka durumikin na irakaya ni laylay na nonayambaki. Sama ni sangan ni lesutalean ni kikornibulyo samu. Sama ni tiko boling ay suba kala kita rosoti nga ay nakemba ni matay walu ni nonda banua kabaga durumi sarakina.
Kila iti ko naturanga go ni baundua nanda uveive suaru misa na nonang gitu boli na nonda panua amata takibiti kina boga vida na rakabi nonda panua kabakaki na biasa ibura-bura tokarakina na singeleti bula-bula ni nonda panua aduro talaya silamba-lamba ka maniyado sarakina kimbola tangani salaki sasangasar me laki duru kina Special Air Services sena SAS di sarawatan na kena ibu katangin dengende di nga ikaw kawasara na be ibu karuta kia sotapa daw tutu ya bida nga be ireras duru yani mer laki ngolesar kina SAS na Special Air Services sa pangandinan dinatakira na ibalu madawa panua mamada wasa-wasa o ira daw laki pagarauta ki meraduru kina matay lawalawango ni imber ni rangai pagataray meraduru makina baleta betiko saray da kina ibagatangin dengende ni non rabosota kina tito mbu ni non rayalo nganga na iwale-wale kedenga ni walu erabulida kebaka era rawata daw maka era lewe vida wale na nonda dorobo erambau dururawa kina SAS baleta na kaukawa ni bebagarauta ki boga dorikina o talayasi den baleta mbeka na nonanda utau bale mai batutu kina siri bebe kenanda kale sutale mai ene beisinga ala ki rawata boga binaka baleta ni kaukawa na elona kina nona sasanga adau robo ni batutu mai nawaka sambo laki taumbale talenga vei bonua era Kosoba bonuan rabu isinga kina bonuan renresar o ira karaboga durumi kina SAS kalaki duru kina ilawa-lawa the B Squadron ia ni salaki tiko kina sa lebusar na kena itukutuku na daw rabongo bida tali na ngone ni biti erto lewe ni SAS wata kei koya o Tom Morell Sekonaya Takavesi Ilisoni Linga Iri Jim Bogatalai baunduan na daw rabo ni Rotuma o Kawata Bamarasi Marofono bunga na ibalu laki bagai tabikina o talaya si lamba-lamba kila ibolinga bira na nanitokani na matay balu nimbolatangani enayada lamba asa solitale nga abwa sona koroi ka sona idobi ni alonganga nambuda ni balu na beibono kadibikina kawaya melia na nganena ni rotunda ubakila na non ngande mai kibiti na so na ngauna na nganen ratongo kina non ratu itokani na wekana mai nawaka na ibuga rau nimbula ituwa yandra baga mataka mode baga kabi kendo mode sibia ngele ki andra ni kitautumba di sabaga duri na ibaga kabi merakana todo kona lewe ni balengase wata kina ngone erabaga kabi na wono na kaloko enda biya kabi keba kain dua ember sana ngele ki baga sangarana kena ina isoba nimbenu se kinan dua tele na balle na kena kabaga ruta ke balle sana bulangi kasoba ya ni kina kabonimbenu Dona ngauna manisasanga mengande mai kina nonda bonua ka manisanga ni agaroma ye kinawaka. Gona matanggali ngande kando ya dana tu na RNR na matanggali bakadangi-dangi. Erawa ninda daw kadibile sutale mai kina ninda sengande boli benga na bonua enda tiku kina. Amania dongo be lamba-lamba
Di sembera mandangan imbiu-imbiu mai. Sa kadibili sutaleani watake na nona yaya merasa laki bakaso komunita le watake rato na nona ilaolawa and the B Squadron merato sa bakabakarau merato ngoleani ina toka laweloma erato sa bakasosolo sara karato bukayani ki Bahrain and aloma ni tomba Persia. Na banua Bahrain era toka talengaki na so na banua karongo tiko e bura-bura indai ena loma ni tomba Persia. Toka be tikiwi ke na be banua so ke na kena be matanitu me bakana United Arab Emirates. Ka tiko talengaki na o Qatar, o Doha, ke Dubai. Baundua na sala ni wanga oso ina nonda bura-burango na tombo Persia. Baleta ni randau sokota sombiani na wanga era usa waiwaiani ena esa ni bura-burango mera kautayani kina bei matani tuma Europe keina nonda bura-bura. Me bakata ki Saudi Arabia waiwai ka bakabondo mai Iraki mai Irani ke Kuwait rausana sombiani na bei wanga lelebu mera laki bimbiu yaka ena bei ponua era sokota kakina era dau muri sombu na tombo Persia me ado kina musuni tomba era tau kena na matani tuo Oman. Etiko na nona bei wekani na matani tungo wata keira na bei matani tu bole kaikea keira wambola tangane kei mereke ka randrawian rama matua toka na bei tosoya kena loma ni tombango. Na kene karua ni bei tarataraviani na wanga rayan rataletunga maike na manuale lebu ni mereke o ira karabe sokoya kitalitunga na toka lowelo ma merayan rapa na bei tosoya kia tombo Persia non rara ni bei boli na bei matani tu butu ni au non da bura-bura buku ni waiwai ke na iboli eso rabi kina matua na non ra sokotake ani mai Oman me kakua ni indua na bagadada se indua na sasanga na nanumi me bagadada ni kina na non relagolako tegu mai verato na toka na ngusu ni tomba ka kautea ni kina loma ni tomba Persia. Sati kona non rabia lela tiba matani tu kandola bitiko kina na be sokoya keke na non rawasa-wasa baleta ningingo sar na tomba na sona bernua ka rawangan ni be sokoya kina na wanga buka lilebu na wanga ni usa wanga buka lilebu kara yan rabatiko na lomani tombango na wanga buka lelebu watakina kena wanga rabi toso ya kitiko lomango na wanga ni mereke tiko ndonu ya nangaunea na USS Eisenhower randau makasasata keke so na matambatikan di durulo o irango dau kila itu na kenre wale-wale rasengan itu bukan dua raya itu ena kenda maliwa ena sona ngauna enda bei maliwai kada sengan ni kilaira rawan in raw bei talan wasar tok nga boka binaka ka bei tokani kay nan dua bei irango yana no mubugi wananda ko katamboten do nga saukuro se tatam bolong-bolong mai na ngasaw ninda kai yana non rabiela ti sanande itu ka bonua rere bakitoka ninda lakitiko kina merda besar mantanga indai au nanu mati kombeka bakan beka talengaki na bi kemuni nanu muni nanuma ni ya baga dimbi walu
ena lomani tombango na matani tuo Iraki ena ndo na ngauna bogabu na ndo na bengen rabu ni be matani tu mai na rani bura ena ivalu kaedana na Desert Storm ena tini kadiwa dio sanga bulu kandua nganga urakikina na matani tuo Kuwait kasibili utakibolikina na nganga o Saddam Hussein mai Iraki ena ngaunoya rangai mutu raki koya na be matani tu kevenga ena rani bura wile telengaki na Saudi Arabia medo bani sasoro kwengori na itu wakinin raki batanga era sota kaeti ko ena ngaunango e bunga na be matani tu ena nonda bura sanga sotini rawa nonda bakileira na matambatikan di durulo era tu ena bonongo ni sarungo dire so oira dau garita kira wasoma oira na ISIS oira na Al-Qaeda na ISIL kay na bunga tale gori na ivalu era tu andonueni na matay lawan di B Squadron na Special Air Services ni matay ivalu ni bolatangane kambo lewe na tali bolinga talaya si lamba-lamba.